gwasanaeth ffôn adeilad 14 munud wedi saith. Yn galw yn Machynlleth, Chyffordd Dyfi, y Bod, y Bychnod Bwlch a Aberystwyth. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan Trafnidiaeth Cymru. The next train to arrive at platform 1 is the 1911 service to Aberystwyth. This service is now expected to depart at 1914, calling at Machynlleth, Dyfi Junction, Bod, exclamation mark Bow, and Aberystwyth. This service is operated by Transport for Wales.